payah ulah sok ngadoja dak puguh ge coba boga rasa yang punya dasar jodoh teteh pengantin AA pengantin keluarga besar Tonjong Pasaleman Ibu Hajat Bapak Hajat wasih yang uangnya masih ada dihabiskan saja 2 hari lagi kita ganti tahun kasusah ditambah rumah tangga teh payah salaki tengarti pandi mah gemahi kubahan sorangan bahkan papaseaan durian ada pegat asal ulah basilat sawerna kadieu agogoda dodoja mun urang rumah tangga sakapeung sok ludeng rek menta diserakeun tapi nah tong aral kawas lain wanita entong sok ngadoja dah uge cocoba keluarga besar Ibu Hajat Pak Hajat keluarga besar Hajat yang punya Tonjong Dede Sunat Dede Sunat Dede Sunat Dede Sunat kasusah ditambah rumah tangga teh payah salaki dengarti pandi mah temai upahan sorangan bahkan papaseaan durian atau pegat asal ulah basilan Pak Hajat gogoda dodoja mun urang rumah tangga sakapeung sok ludeng rek menta diserakeun tapi nah tong harang kawas lain wanita entong sok ngadoja dah uge cocoba rombongan keluarga besar Hajat sekali deui ada rombongan keluarga besar Tonjong Pasaleman boga rasa mama sawerna di dieu wae la ilaha illallah abi ge butuh kasusah ditambah rumah tangga teh payah salaki dengarti pandi mah temahi ngupahan sorangan bahkan papaseaan durian atau pegat asal ulah basilan gogoda dodoja mun urang rumah tangga sakapeung sok ludeng rek menta diserakeun tapi nah tong arang kawas lain wanita tong sok ngadoja dak puguge cocoba sambung dagang pindah